Pitajte savjetnika za specijalnu ponudu. 7,5% kamate na štednju. Za 10 para bit ćeš u toku delimično. Menjat ćeš se. Postepeno. Probit ćeš led. Šarmantno. I moći da pričaš neprekidno. Pozovi zvezdica 111 taraba, izaberi opciju 10 para minut i pričaj za 10 para po minutu u Telenor mreži. Sa manje bora osjećam se sigurnije, čak i izbliza. Novi rok punjač bora deluje na bore na dva načina. Hijaluronska kiselina trenutno puni bore. Retinol obnavlja kolagen za dugotrajne rezultate. Sa ovakvim licem spremna sam za krupni plan bilo kada. Novo rok punjač bora, trenutno punjenje bora koje traje. Vileda predstavlja novu Duaktiva metlu protiv prašine. Drugi metle samo podižu prašinu. Duaktiva ne. Ona prašinu skuplja jednim potezom. Zato što Duaktiva ima jedinstveni umetak od sunđera stepene koji odlično prijanja na pod. Uverite se sami. Viledina Duaktiva metla ne podiže prašinu, već je skuplja samo jednim potezom. Nova antidust metla Duaktiva. Od Vilede. Sada je tu i praktična lopatica čije dimenzije idealno odgovaraju antidust metli. Lako se sklapa i štedi vaš prostor. Uđite, osjećajte se kao kod kuće. Moja kuća uvek lepo miriše. Otkreću vam tajnu. Novi Airwick Mini Fresh Matic. Mali, sladak i vrlo efikasan automatski sprej neodoljivog mirisa. Diskretan je i zbog toga ga mogu staviti gde god poželim. Airwick Fresh Matic Mini ima snagu kao 28 sprejeva. Airwick kod kuće je najlepše. Isprobajte i Airwick Fresh Matic. Miris dovoljno snažan čak i za najveće prostorije. Kada imaš malo vremena, a veliku želju da sebi i svojim najbližima prirediš nešto posebno, dovoljan je jedan savršen trenutak. Jel dolaziš? Uno momento. Uhvati trenutak. Paste i rišota. Novo iz Centro proizvoda. Tokom vremena imao si mnogo frizura, ali su sve one zahtevale kosu. Kosu koju ne možeš da dozvoliš da izgubiš. Perut je znak problema sa temenom koji može dovesti do opadanja kose. Posebno napravljen za muškarce, novi Head & Shoulders Hair Endurance otklanja perut i do 100% i pomaže ti da zadržiš kosu što duže. Novi Head & Shoulders Hair Endurance. Pitajte savjetnika za specijalnu ponudu. 7,5% kamate na štednju.